Avuxeni Matsonga machangana tindhawini hinkwato leti mi kumekaka mi ri kona. Vito ra mina hi mina Jeremiah Mawasa Jara Mhlengwe eka tikele YouTube channel. Before hi nghena makeni vulavula swo tala, ta kombela mi subscribe mi tlhela mi klika na xitilokwana mi sharela van'wana mi nge le kusuhani na vona leswaku channel ya hina yi ta kula na tivhidiyo hinkwato leti ti postaka laha ti ta kula na tinghoma. Xin'wana ni nga ta ku tsundzuxa xona umela u nga xi rivali, hi endla ti-promotion mahala, hi posta tivhidiyo mahala, tinghoma mahala. Loko u ri tlambi or u ri na business u lava ku kurisiwa u ta yi kuma kwala ka nambara leyi nga kuma sanene hi ta ku endlela swilo swa wena swo olova hi ndlela yo olova. Esiku ra namuntlha Matsonga ma ka hina hi ya vulavula yini? Hi ya vulavula hi Xongi Rhangani na Prince Rhangani, lava ku ri va Rhandani va nga hambana khale. Laha khale last year it was last year August, June, July, August tani swi tivi ni nga ta hemba. So mhaka leyi nga va yi va kona ku vi na nyimpi nga kona ka social media, mara ni nge vuli ku i nyimpi because Rhangani a nga ha respondangi, a hi tivi loko ri ku a nga responda futhi. Prince Rhangani u endli video a hlamusela album ya yena leyi nga ta huma, mara laha ka video liya ya live liya u vi a khumba swin'wana swi nga endla ku Xongi a kwata u khumbini. U te yena ka muxati lowu a ri ka wona wa last year lowu a ri na Xongi Rhangani, obviously a ri na Xongi Rhangani, u vi a huma ya ka yini ka muxati lowu mbili ya yena yi nga kona, lowu a nga na tsaka kona. U humi ka relationship leyi a nga ri happy ka yona a ya ka leyi a nga happy ka yona. Swi vula yini ka Xongi a nga ri happy, a ri happy ka loyi a ri na yena sayitini, so ve a decide ku stopa swilo na Xongi a qhuveka na loya n'wana. So a tlha kombisa marito man'wana lama nga susa nyimpi sweswi between yena na Xongi. U te mina ni divorce khale a ka ha ri na munhu wa tlambi, twana la a ka ha ri na munhu wa tlambi loyi a nga ta tivula ka ta Rhangani. A nga vulangi vito mara a te a ku na tlambi leyi nga ta tivula ka ta Rhangani. So hi siku leri landzelaka Xongi u vi a posta video na yena a yi susa, u rhange a posta a ku n'wini a ku na wena famba a home affairs u ya cinca xivongo u tirhisa xa ka Makhuvele. Leswi vulaka yini? Hayi Rhangani hi Makhuvele, a hi swi tivi hi nga ta hemba leswi nga nghenisa jele. Mara lexi xi nga hlamariseni ka video leti a nga ti endla Xongi u te hambi mo endla yini na yini sanime a nge cinci. Sanime liya u sungule ku yi tirhisa hi vo 2014 a nge cinci, mi ta zama huma vulongo hi laha. Sanime hambi mo endla yini na yini a nge cinci. Leswi vula ku yini? Hi ku ya hi mina loko ni langusa it seems like va hambanini vanhu lavawani, mara mbilu for each other. Ni nge kombisi, ni nge langisa yiti ni ta ku byela ku why n'wana ka hina ni ku ni nge langisa yiti. Rhangani a nga vulangi swilo leswi ka swi huma mbilwini. If swilo leswi a swi vuli swi huma mbilwini or a swi zonda loko Xongi a tirhisa sanime liya a fa swi vuli khale last year, cause Xongi khale a kha tirhisa sanime liya ya Rhangani ka ta Rhangani. Ku na laha nga tsala ku Xongi Rhangani, ku va na leyi ka page yena u nga tsala ku Xongi Mona Lisa Rhangani, understand? So a fa a vuli khale va ku hambana ku cinca or a n'wi inbox na ku cinca u nga tirhisa sanime yaleyo or obvious number te wa na to or wa ti tiva hlo ka fana confront kahle ka privacy a mi byela ku ni kombe u cinca sanime leyi a ni swi rhandzi, understand? Mara hi ku ya mina komba ku Rhangani wa ha n'wi rhandza Xongi, a no choose sayiti komba ku Rhangani wa ha n'wi rhandza Xongi. U teki ka rhanga vuli swilo leswiya se hi ku ya hi mina swilo leswiya swi humi mbilwini ya Rhangani ku va a vuli swilo leswiya. Swi komba ku between Prince Rhangani na nsati wa yena loyi a tshamaka na yena sweswi va vi na ku holova. Nsati wa Prince Rhangani lowa sweswi u vi na jealous ya ku why wena Xongi a ha tirhisa sanime ya wena. Swi komba ku wena na Xongi ma ha rhandzana wa ni hembela. Se ni sure ku va vi va holova, se a ku if a ma ha rhandzani ni prove hi ku vula ka Facebook ka public kha swi voniwa un'wana na un'wana. Hikuva ni nga ta tshemba ku a ma ha rhandzani, n'wi byeli a cinca sanime liya u n'wi byela ka public kha swi voniwa un'wana na un'wana, hikuva ni nga ta tshemba ku a ma ha rhandzani. Mara if hi sweswo Rhangani loko ri ka nga n'wi rhandzi Xongi a fa a n'wi byeli khale ku ni kombe u cinca na sanime, understand? Ene xin'wana xi nga ta ku chavisa Xongi u rhange yi cinci sanime liya. Swi vula yini Matsonga ya ka hina swi va hi ndlela leyi? Dasani ku hinkwavo vanhu lavawani ka ha ri na rirhandzu for each other. Prince Rhangani a nga va a ri na sayitini swin'wana swi n'wi bayizisaka, madam le kaya va n'wi karhata va ku cinca sanime yaleyo, byela loyi a cinca sanime yaleyo swi ta hi holovisa. Ene vula ka public swi voniwa hi un'wana na un'wana na vanhu va ta swi tiva ka ha ri nsati wa wena, cause vanhu loko va n'wi vo a tirhisa sanime liya va twanga ku nsati wa wena. Se seems like mina wa ni phutisa n'wi byeli Xongi a cinca sanime liya ka ta Rhangani. Rhangani u endli video liya
ku vanhu hinkwavo hi ta swi vona, mara hina ha swi tiva hina vanhu va ka Gaza hi nga bayiziseki, ha swi tiva ku a swi humi embilwini swilo leswiya. Futhi swi swi ta ni tshembisa ku a swi humi embilwini hi hina, hi ku Xongi a nga inanangi, a nga u vulini, a nga zanga a teka nkarhi ku byeli straight swi vona hi munhu un'wana na un'wana ku mina Sannim leyi a ni nge cinci, laha nga na nkingha u ta va na nkingha naswona Sannim leyi a ni nge cinci. Se Matsoka Machangana hi ta vona ku ya mahlweni ku swi ta va swi ntsikwini, hi swona ni mi khomele swona siku ra namuntlha. If ku na swin'wana ni vonaka hi swona a hi vonisaneni ka ti-comment. Vito ra mina hi mina Jaha ra Mihlengo Jeremiah Mabasa, ni kombela mi subscribe channel ya hina yi kula ku ya mahlweni. Mhaka leyi a hi vonisaneni hi yona, hi kombisana loko u ri na information ku nga na yona hi mhaka leyi a hi vonisaneni Matsonga ma ka hina. Inkomu.